ja sam Milanka Mara Karić, majka 4 dece i budući predsjednik Srbije. Moju kandidaturu podržao glavni odbor Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić, svi naši članovi i moj Bogoljub Maran. Kao predsjednik zaustavit ću rasparčavanje i rasprodaju naše zemlje. Kosovo i Metohija moraju ostati u granicama države Srbije. Učinit ću sve da zaposlimo 1 milion ljudi koji su ostali bez posla, zahvaljujući aktualnim političarima na vlasti. Srbija će postati najveći izvoznik hrane na Balkanu, a ne da kao sada trošimo milione evra na uvoz voća i povrća i svega onoga što mi možemo da proizvedemo. Obećavam da ću kao predsjednik Srbije zaustaviti umiranje Srbije, jer naša zemlja mora da radi i da rađa. Mi reformisti Vojvodine i Srbije podržavamo predsjedničkog kandidata prvi put u Srbiji da bude jedna žena. Pozivamo sve građane koji spavaju da se probude i daju glas našoj Milanki Karić. Hvala. Pitanje svih pitanja u Srbiji u ovom trenutku je šta ostavljamo budućim generacijama. To je pitanje budućnosti Srbije. Prodali smo rudnike, puteve, zemlju, vodu, mobilnu telefoniju, cementare, mlekare, prehrambenu industriju, banke, prodat ćemo NIS, EPS, Telekom, sva javna preduzeća, prodat ćemo i Zvezdu i Partizan, rasprodat ćemo Srbiju. Onaj ko prodaje svoju zemlju nema odgovornosti, a kako smo krenuli, rasprodat ćemo sve što su nam stvarali i ostavili naši preci. To što smo nasledili od svojih pradedova, dedova i očeva, kod nas se zove baština. U svetu se to razvija i zove generacijsko pravo. Ono traži od sadašnje generacija da ostave veće šanse za buduće generacije. Srbija više ne radi za sebe, već za druge, moćnije i bogatije. Mi moramo imati strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom i sa njihovim Gazpromom, ali ne prodavajući naš NIS, našu naftnu industriju, i ne jednokratno uzeti 400 ili 800 miliona koje ćemo opet potrošiti nenamenski na potrošnju, jer to smo vidjeli već, nego celokupna vrednost naftne industrije Srbije pretočiti naravno u akcije države Srbije u ruskom Gazpromu. Na taj način ćemo mi obezbediti potpunu energetsku nezavisnost za našu budućnost, za našu decu i naravno onaj profit koji ćemo imati od toga, a i od drugih partnerskih projekata sa Ruskom federacijom i ruskim Gazpromom u budućnosti. To su desetine milijardi evra. Evo dobro, jeste dobro? Biće bolje, nadamo se. Tako i treba, još ne malo. Tako treba. A i zbog srećnog. I vama srećno da bude. Na pobedu. Srećna nova godina i božićni praznici. Srećna nova godina, veći prioriteti. Srbija će imati snage. Ja stvarno svu podršku dajem Milanki Karić. Sve majke u Srbiji. Ja sam, kao što znate, rođena u Peći. Rođena na Kosovu i Metohiji. Tu sam rodila sva moje 4 dece. To je naše 4 dece. Tu su rođeni svi moji. Tu je rođen moj muž, Bogoljub Karić, naš lider.
Kosova i Metohije. Svi smo mi odavde i niko ne može više da voli Kosovo i Metohiju od nas, od mene, od vas. I niko ne može više da želi da Kosovo i Metohija ostanu u granicama države Srbije. Od mene, od vas, od nas. Ove velike sile čiji se interesi prepliću na našim prostorima, dakle na Kosovu i Metohiji, reklo bi se, odlučuju pre i više od nas. Ali ja kažem da nije tako. Ako smo jedinstveni, ako smo zajedno i ako imamo taj jedini i zajednički nacionalni cilj da Kosovo i Metohija ostanu u granicama države Srbije, da budemo svoji na svome, uspećemo u tome. Naravno, uz pomoć tih velikih sila. Ja bih vas zamolila da evo odavde sa ovog mesta danas poručimo tim velikim silama i da im damo jedan predlog. Da ih pozovemo, evo pozivamo Sjedinjene Države, našeg tradicionalnog saradnika i saveznika. Pozivamo veliku bratsku Rusiju da ubede Evropsku uniju i da zahtevaju od Evropske unije da primi Srbiju sa svoje dve pokrajine odmah u svoje članstvo. Jedino tako moći ćemo da izbjegnemo kršenje rezolucije 1244 i kršenje međunarodnog prava. Oni to mogu, a time bismo i sačuvali mir u Evropi. Čuvajući Kosovo i Metohiju u granicama države Srbije, čuvamo mir u Evropi. Najviše bi se i zahvalio gospođi Milanki Mari Karić koja je odlučila da danas odavde krene svoju izbornu kampanju sa ove svete srpske zemlje. 20. januara ja se nadam naša predsjednica da će ponovo da dođe ovde da proslavimo pobedu jer odavde je krenulo ovde. Ja moram da vam kažem isto još jednu stvar koja jeste dopustila ova vlast, koja uopšte ne brine o vama. Sramota je da živite u ovakvim uslovima. To je sramota. Država Srbija može da uvezeti život dostojan čoveka ovde, sve dok se ne vratite tamo, odakle ste došli na Kosovo i Metohiju. Ja ću to učiniti ovog momenta kada budem postala predsjednik države Srbije. To je sigurno. Vojvodina zna, Milanka, šta ste vi. Zna da glasajući za vas mora da se suprotstavi nečemu što predstavljaju zatvoreni partijski tehnomenadžerski timovi koji služe isključivo za ceđene muke ovog naroda. Vojvodina zna i znala i 2004. a potvrdit će to i sada da ne može niko da Vojvođane smatra nečim što je moneta za potkusurivanje i krava za bušu. Vojvođani su na to osetljivi. Vojvodina zna da vi prepoznajete kao osoba koja rasla i živela u mešovitoj nacionalnoj sredini može da prepozna naše vrednosti. 26 nacija, 6 službenih jezika. Samo iz jednog razloga. Verujemo u sve to. Zato što su uz nas i naši prijatelji reformisti Vojvodine, zato što će sutra biti tu svi oni koji sa nama prepoznaju našu misiju i ovo je početak velikog povratka svih nas koji smo za trenutak pomislili da će ipak sile mraka uspeti da nas stave drugima od velanja. Nećete uspjeti. Vojvodina u našem programu ima centralno mesto, naravno, zato što jeste žitnica Evrope bila i treba da bude. I da može da hrani cijelu Evropu, a ne samo državu Srbiju, a situaciju imamo danas da nam 150.000 dece gladuje, da svako treće dete nema treći obrok u državi Srbiji. Ja sam došla kao budući predsjednik Srbije da, eto, pre svega ukažem pažnju našem domaćinu, selu, seljaku, poljoprivredi našoj kao